kukhululwa kukhululwa Asimeni ngetinyawo sifunde live lenkosi Psalms 118 verse 17. Ake silifunde sonke nje. Psalms 118:17. Emagama lengiwabolekako kule nkulumo lesitayikhuluma. Aw amen. Hallelujah. Psalms 1:1. Lapha verse 1 uqala ngeke ukuthi bongani simakathe ngoba muhle umusa wakhe ume kuze kube phakathe. Bongani simakathe ngoba muhle umusa wakhe unjani ume kuze kube. Verse 17. 1 2 3 start. Ngingeke ngife kodwa ngitawuphila ngibalise ngemisebenzi yasimakathe. Khona uphethe isiZulu la. Verse 17. Angiyukukufa ngiyawuphila ngishumayele ngemisebenzi yaJehova. Balo phethe isingisi lo 17. I will not die I will not die, but I will live and I will proclaim what the Lord has done to me. Hallelujah. Ngeke ngife kodwa ngitawuphila. Bese ngihamba ngiyamemetela ngalokho lokwento engisimakathe kimi. Ngeke nje ngife. But lena inkhulumo lephuma kumuntu. Akusi inkhulumo longakhulunyelwa yona wena. Inkhulumo lesuka kubani na kumuntu. Ungathi ngibona Hana, ungathi ngibona ngibani lona ngibona nange yanthombatale kuthiwa nguRuth. Lekwathi kahle kwateka kokwekuthi emaMowabi nemaAmori akavumeleki kuya endlini yasemakathe. Sive lesiqale kusiwe. But ungathi lo ntombatana uthi nakakhuluma nalo nina dala uthi ungancengi imake ngoba mina nginesinqumo. Lesinqumo sami sithi I will not die paying a Moabite. So because nesinqumo lesithi I will not die paying a Moabite. Ngako angifuni kulilelwa maketala. Angifuni ukuthi ungililele. Angifuni futhi ungenge. Uthi angibuyele kungalila ngibuyele ngoba indvodza yami ifile. No. Ngiyasathi isimo lengikuso but kunesinqumo lesingajikiswa ukuthi kimi sekwenteke namuhla. Lesinqumo lesilakimi sithi I will never die paying a Moabite. So ngangengi angathi kungabe ngikhuluma nabantu lamuhla longathatha lomqondo wabo Ruth athi let me make up my mind. I will never die like this. Anginofa nje. Angeke ngavumela abathakathi laba loyal khala kithi bathi bonge kanti sengina Jehova. I will not die paying. Ngeke ngife kanje. Lento leyo akusinto longakhulunyelwa yona. Yinto lesuka kuwe. Awesiphamisa tandathe. Moshaka pandoya. Gloria kapasuya. Babe livi lakho liyaphila. Babe livi lakho linguwe. Babe livi lakho likumthombo wekuphumelela kwethu. Babe livi lakho angeke lavinjwa
wakhuluma kwabakhona lokungazange kube khona. Nali livi lakho Nkosi, khuluma ngalo kithi namuhla, sesiyalemukela egameni lika Jesu Kristu leyinkosi. Sonke simo langena angiso nasikhathi kufanele manje anqume, I will not come up here nginje. Khuluma livi lakho simakathe kithi. Siyabonga Baba, siyalemukela egameni la Jesu Kristu leyinkosi. Amen. Funzani leni vyasandile nini? Funzani leni vyasandile. Thank you Jesus. Ayishayile Jehova thande egameni lenkosi. Ake sibangene umsindo wenjabulo. La ikholweni bazalwane kukholwa akusikwa bobobo. La ikholweni kukholwa kwebantu labatawuba nengane. Inumber plate yemoto CF42 VRZN. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Likholwa kukholwa kwebantu ukholwa lo sinakadalwa kuleli khaya adalwe leGuga Standards athi angemukela Jesu athi I will never die ngilala kuGuga Standards. Kholwa kwemuntu lonengane asingemukele Jesu namuhla, ngimemukele Jesu nginje kodwa ngeke ngife nginje. Uvukwe ingane. Jehova usebenzisa abantu labatawunquma bese baba nengane. Marko chapter 5 uma ufunda lenzaba yalo mfana lalelani bazalwane uyabonela ekholweni singaba baningi njalo sibaningi nje. But lalela la kutawushana ukuthi wena uguqule yathini ingqondo yakho. Singaba ngakanani? Funza mbana Marko chapter 5 funda verse 25. Bekukhona umfathi labekagula anesifo sekopha. Lesasesiqedwe iminyaka elishumi neminyaka lemibili simphethe. Abe sagule kakhulu aphelelwe imali kulabelaphako. Utawugcina ufikile mvanami. Gijima mina ngiyayixoxa wena ayifunzi. Bekukhona umfathi labegula aphethwe sifo sekopha. Lesasesiqedwe iminyaka lengu-12 simphethe. Abesagule kakhulu asaphelelwe imali kulabelaphako angasenalutho esandleni. Lalela la imezamo yakhe lebesayedamile. Neba umzala wakhe lebese bamshelile mzala awetame lokho wakwetama konke kwangende kulutho. Bathe qineni gijima wase uva tithumo ngaJesu. Abesake weva tithumo ngaJesu. Ngeke ke wanele kuva ngaJesu wathi ngako wathumbeleta ngemuva kwaJesu. Leli gama lelithi wathumbeleta lisho kokuthi wathi misela wafuqa simo singavumi timo tiphambene naye but wafuqa. Mayifuqa abengakabinzi. Angiva. Mafuqa ngengane abengakabinzi. Qhubeka. Ngako wathumbeleta ngemuva kwaJesu wathinza ingubo yakhe ngobe wacabanga wathi. Number 1, lento lementa athumbelete wathi cabangela yena. Uma wena ungakacabangi usafuna ukucatshangelwa angeke kwenteka lutho kuwe. Funa ucabangele wena. Ngabe abazali bangiva bahamba nami. But ke noma ngethu wangiva ngiyadiva mina. Nangingamane nje ngithinze ingubo yakhe
ngidawuphila. layani mana bakethu uyabona kukhona umuntu okwabuta mina nje khona umuntu okwabuta mina nje angibuta kathi yeshot ngasabela short is my name ngasabela wathi mbamba nguwe ngathi ngingimi lekhale nje lakho lekhaya ngathi yebo lawo nguwe losohamba ngethi imoto yebo ngimi kani awungiboni bamba wena hayi ukuthi yini uthi kena but sina aze saqala sikholwa wena kwenti kanjani labanye abantu baze baphikisana onke lamalanga bathi no akusikholwa kodwa kushoti kukhona lokunye base kukhona lokunye umshana wami bekhona kuthandi lapha ekhaya uyampenda umshana uze malume uyathi lenhlangano ukuphikiswana ngawe kuthiwa vele nje kukhona kuphela kudeni lokunye ngithi mshana lo wena kungumshana lakhaya na uyaluka kukhona lokusolako ukuthi ngabe ngilokunye na uthi ke emalume tshela mina wente njani ngithi emshana ngidakutshela iqiniso lenhlitiyo ngeke ngufihlele embana thathu wethu angizange ngisinangikholwa ngathi ngikholelwa letinto leti ngathi nangikholwa mina ngajajuliswa nje ukuthi ngithole Jesu lokwente mina ngakhona kwehlukana netinto lebetingicilada lenjabulo yami la kulo Jesu ngabe sengiyanamathela ngathi kanti kuJesu uthiyente katinto ngoba ngeke ufune kubona Jesu lotaku kuphumelelise tintweni kodwa angakakuyekelisi lokubi ufuna kumbona emandleni ekuphumelela angakakuyekelisi bugwadla awusome kancane wena ufuna umshini hambe wena ulungela inyanga akwalungela iJesu wena labalungele Jesu emandla Jesu bawaqala kuwabona esonweni Jesu amehlukanisa nesono Jesu amehlukanisa nebafathi bebantu Jesu amehlukanisa nemadodze abantu Jesu akwehlukanisa nekweba Tole bona Jesu lo Ngisikame mshana wami la yana angizange ngikholelwe letinto leti mina ngasi nangikholwa nje kwaphela emalanga lamane ngakajori ngakayiphu insangu nasikrithi ngakamshayi ngakalwi namuntu ngakanathi mangikanjani tinto lebekumatima kimi ukuthi kungaphela lilanga ngingakatendi leto tinto leto ngaleso sizathu mshana ngabona ukuthi lento lengene kuyo inemandla ngase ngijajuliswa ukuthi sengisemandleni ke manje labanye abantu nabagijima bawufuna tinto lekuthiwa tinemandla shoda kasagijimi ngoba sewusemandleni ngajajuliswa ukuthi sengisemandleni mshana uthi umshana ngilalele malume phose tifika njani letinto ngisilalela ke mshana ngaqhubeka nekuja ngifundza wena mfana ngafundzela umshana wami lapho ngikufundzele ngoba wawungekho nasinemshana uyayidzinga lento nje uyayidzinga lenkulumo yemshana Psalms 37 verse 4 yenta simakatse abe yinjabulo yakho yena ke utabe sewukunika lokufiswa yinhlitiyo yakho na umenta abe yinjabulo yakho Yenda simakatse abe injabulo yakho yena ke utakunika konke utakupha lokufiswa inhlitiyo yakho Phatha kakali ngekukupha kufuna wena kukala umente abe injabulo yakho bathi mina kusinkosi yami ngamenta simakathe wabe injabulo yami ngajabula nje ukuthi ngisinzisiwe uthi ngide isudu ngoba ngiye ngifenjele omunye umuntu mina ngangiya esontweni mayebaya sonke esontweni ongiyekele wena awuhlali ngani pho endlini ngani uyaphuma endlini ungakaswenki
uyaya kuletinye tindzawo ungakaswengi nyalo sowutawuhlonga emahlongi kuye esontweni ngoba uthi tiya esontweni wakhanda labanye bagqoka isuti uhlushwengi emasuti abantu ngawatshela umngane wami nesileti la eva buhlungu kokuthi uthi uhamba ngetinyawo yena kodwa uthi uyedlula la ebhaleni wakhanza la bhaleni kuma ingquma imoto la ithandzawo lenhle kunentombadala legcoke esikhini legcoke ingobo lengakapheleli lemfishi la imela eceleni kwale moto lathulu la kule moto kunelibhodlela lehansi ngihansi noma ngihansi khona lapho wathi kodwa uNkulunkulu unjani nabakithi ngikhonta yena ngihamba ngetinyawo kodwa ubabukani yentasimakaze abe injabulo yakho ungamenteli tindvo takhe akabe injabulo yakho nje hayi ngoba ufuna tindvo takhe angiva lolokunye kutawulandzela ngithi mshana ngabe sengifaka lesivinini ke manje ngafaka lesivinini sethi ngifuna kumenta abe injabulo ngifuna kumenta abe injabulo but ke ngikuye ngemshana ngathi ngisafuna lokumenta abe injabulo bangibuta abantu ngoba uphila nebantu yabona sowuva umnanzi kumnanzi okhonda Jesu anjani mina ngihlala nababela sibeke amathende kumnanzi bangibuta abantu hayi kusibange nyanyela bangibuta liqiniso uhleli nalo yihlo nje ungasebenzi usolobola ngani nawukana bathakubuta abantu awukuthola uma besezondweni bantu bathakubuta ngobuhleli nebantu akunandzaba kusikuvelana embi kwakho akunandzaba kusuvani kodwa lalela la qhubeka wente simakadze abe injabulo yakho ngitshela iqiniso mne ngitshela iqiniso 1993 92 basta bangitshela uhlekileni ase ngithi ngiyawulala kwasi kwaSathane uyathi bevile sibakutshela iqiniso avuka ngofuna umsebenzi ngavuka ngofuna yini ngawuthola ngihamba nemnakethu namnakethu nango washona lo becala behamba ikhona ekhuzizona sihamba safuna umsebenzi awuthola saqashwa lapha kumathaba saqashwa lapha ikhambani esaqashwa kuyo kuthiwa i-Tiger Security yayiyababelutho angathi noma nawo wawukuyo yini nababelungu bami haleluya haleluya asasenqashiwe mase hayi mina sengimtsala abafana basebancane asicale athi manje asiholisaneni mana siholisaneni le mali esiholako umuntu atofuna ingoma 1 2 3 nawe usebenza la university nathi asebenza university mina ngisebenza eTiger Security nawe usebenza eTiger 500 wabona uthola ingoma ngaloso sikhathi wayithola ingoma ya 1.5 saqala saholisana phela kusho ngoba entasimakazi abenjabulo sogoqa tonhloko ngala usithi uNkulunkulu I will bless the work of your hand na ungenti lutho utawubusisa ini simakazi akube khona lokwentako lokho sinawuthandaza uthandazele eti kwakho saholisana namalinga samfaka phakathi saba ngu4 anginanza babadoshana ke kodwa saholisana kodwa senta njani haleluya ngisi emva kwaloko mshana ngahamba ngaya esikolweni eBible College ngofunda still solo ngikhonta simakathi ngase ngiseBible College kofuka lulaka Lord I will never die like this lo simakathi lokhonile kwehlukanisa mina nesono angakhona angayekela kanjani kungenta ngiphume kuqa sithandaze lo simakathi lo khonile kwehlukanisa mina nento lelikhuni kangaka lenga phela nini nicabanga ukuthi sizotabele hatsa letshwana bebangiloyile ngoba lapha nje khona laba nathi angisho sebakhona kanti kusomntu hayi kusiyanatha waloyo wakwakhe waluhuha
kwakhiwa ukuthi afa yini luhuha luyakhiwa nami ngatshelwa inyanga yakasimela nethi wambulungwane ya yathi msibe babaqedzile abantu abakho basi bakhetha ihuha basi akona lokho bakushaye kakhulu lokho base kuhlakaniphile tiyabona tinyanga ngoba qamba kwathi ngatibona tabona ukuthi ngihlakaniphile vele ngihlakaniphile ayibona usitalivusa lelikhaya lokho asengiyalalela la masengisinzisiwe ngathi tabona tinyanga ukuthi ngihlakaniphile ngidalivusa lelikhaya manje selitalivusa kahle ngoba senginasimakazi kude lokungete kwenteka kuye lo mfati lo wacabanga umbuzo wami ucabangani ucabangeni wasewuthini bathi khona ingqondo leticatshaniswa ngusathana ticabangisa ifeyila onke malanga buyela wena kulomfati wemobo uthi ngoba wacabanga wathi la ikholweni akunanzaba ukuthi sibanengi nyalo la kude ushiyane ukuthi ucabange wathini angiyiphindze lento uyabona singaba banengi nje sibe kahle kanye la kodwa ngiqiniseke ukuthi awushiyana ukuthi wena ndawuphuma uphetheni ngokuthi ucabange wathini funza mbana ngobe wacabanga wathi mangathinza nje nangamane nje ngithinze ingubo ho yakho ngitawuphila ngitawuphila nangamane nje qhubeka mbana qhubeka bodwa bopha kwancamuka khona lapho hayi man ayisambeni bababe bafundisa nibuye soshumayela kanye kanye sambeni la buyani bobabe buyani noma ningetende tano nje nibe ngu5 noma ningu5 uyabona ukuthi uyahamba Jesu la uyabona buya wena mfati wemobo sheshisa utawutsinza Jesu la emkhatsini wala tsinza Jesu uyathumeletela uyabona lokuthumeletela kusho ukuthi kulukhuni kodwa kulukhuni bayamvimba nekumvimba but uyafuka uyakhona bayamvimba kodwa wenda njani na uyafuka uyakhona utsinza umphetho wengubo yaJesu mayitsinza umphetho wengubo yaJesu utifukela yena Jesu uyema hayibo ngive manje aphuma ngibani longitsinzile baphendvula laba bathi Bantu bangaka. sonke siminyanisile nje njalo sonke solo sikutsinzile sihamba nawe sonke ungabe ubuta ukuthi ngibani lokutsinzile kude longakakutsinzi but umbuzo uthi nakude longakangitsinzi ningitsinze nonke setisolvekile inkinga tenu ngoba nani nilapha nje sitsinzene nje sibanengi ninetinkinga tenu leti nilethela setisolvekile yini na atikasolveki why asikaqabangi njengaye hlalani phansi asikaqabangi njengaye yena wedlulile ekuqabangeni wase uthi David uthi I will not die, but I will live and proclaim the goodness of the Lord. Ngeke ngife. Ngisithe nasesiwabolekela amagama kaDavide namuhla. Kube nguwe nesimo sakho, kube nguwe nelikhala kini, uthi ngeke ngife, ngishiye kunje. Ngeke. Why? Ngifuna kumemethela funza unambana sengitothandana Psalms 119 uma ufunda lencwadi Psalms 113 uma ufunda verse 5 uthi la ufunda Psalms 113 verse 5 uthi ngubani nje lalela la emva kokuba uNkulunkulu asaguqulele isimo sakho utawuhlabelela nawe usikodwa ngubani nje lofana nasimakazi lothatha lokulide akwente kube lutho
Ngubani lo lokhuluma lokho? NguDavida. Lord sithe, I will not die but I will live and proclaim the goodness of the Lord. Senguye lo lokusho nje. Ngubani fundza unambala? Ngubani nje? Tawushintsha nabo wenelisa kuphila kwami ngalokuhle wenelisa hayi wena mfana man. Psalms 115 Psalms 113:5 ngubani nje lofana nasimakathe nkulunkulu wami ngubani nje lofana nasimakade kuwe wena lothalethu lekuphakameni lothi ahlede ekuphakameni kodwa agobonzele agobonzele hayi wena kwathi angikhulumela muhla ukhona lofuna ukugobonzelelwa ukhona latamgobonzelela lotawunquma akabange besuthi Jesus hayibo ngibona emazulu ayagobonzelela haleluya inkinga yokugobonzelelwa ngemazulu kokuthi wena emazulu nakakugobonzelela nawe ugobonzele awugobonzeli wena nokugobonzelelwa ngemazulu wena uphakamisa ubuso bakho yekela lokugobonzela ngubani nje lofanana nasimakathe nkulunkulu wecethela mfana lothale kuphakameni kodwa agobonzele uthi sekuphakameni agobonzele abuke phansi emazulwini nasemhlabeni hey wena ubukani uphakamisa luphuya luthulile hayi wena man aphakamise losweletaleni lalela kusimakathe lamuhla ungacabanga uthi Jesus lalela kufunana sewucabangile kusimakathe wathi ukhumbule ukuthi uselamhlabeni futhi ukhumbule ukuthi usetawuhamba nebantu futhi ukhumbule ukuthi abantu ngeke baqele kuwe ukukhuluma nawe noma ukukhuluma ngawe uselamhlabeni ngafunga ngathi uyabona lo nkulunkulu lwayeke nisamini isango yabona bazalwane khona into la yilukhuni kuyiyekela emhlabeni impilweni yami isango ho ngicabanga ukuthi kodwa nje langayekela isango intaba yini mina ngiphile njani ungacabanga wena ukuthi ngiyadlala phela isango umuntu obhema isango Nkosi yami u-stress free umuntu obhema isango une-stress nakakayitholi angazayithole siphelile angibadla balama drugs alamuhla kodwa nawo ngathi kunjalo ngiva ngathi kunjalo bathi bangena eveni lebumnanzi abafuni ukuphuma kulo mina ke ngathi insango mawubhema isango uba nelikhaya lakho lelihle ube netimoto takho yonke into yakho ube ihambe kahle akulukhuni ukuthi ngaphuma ngithini lapho but kwafika lona emandla wasimayifika lona emandla kwasitakuphela emalanganyana ngasi kuhlala ngakuhleka kusho ukuthi ngiphumile la ngaqala lapho kubona emandla uNkulunkulu emveni kwakhona ngase ngiyacabanga ngithi anginokufa ngilishiye likhali nje lokwabona ngileya nyanga ufuna bakubone kuphelele ngikuJesu ngalishintsha lelikhaya leli ngeke ngife ngishiye lekhali nje leli lalela hey wena mfana funda lenzaba lomfati sheshisa ngizovala nyana ubuyele lo mfati le Bible lisi lo mfati ngoba waqabanga wathi hayi man ngona sifunde singisi ngivese bani wathi waqabanga wathi sheshisa 28 kukhona lokufihlwe siswati lapho lokuvedwa ngilalamanye ama Bible versions
Sheshisa Shabang. Sheshisa now, Mamba. Lithini la khona. 28. Oh, 20. ngokuba wathi uma ngingathinta nje izingubo zakhe Man. Khona le version lengiyifunayo. Lethi she keep on saying. saying to herself, for she kept saying to herself, if only I could touch his clothes, I know I will be healed. Hey wena, she kept on saying it. Waqhubeka. Akhulumanga once. Nakumvimba, nabamvimba, she kept on saying. Siqhubeka Timothy phikisana nathi. We keep on saying. Asisho ukuthi ngoba nangu uyangivimba awungokho sami ngeke ngisaphumelele. We keep on saying. I know the Lord will make a way for me. Oh yes. I know the Lord will make a way for me. Jesus. Yes. For me. If I leave the holy light, shine and to the I know the Lord will make a way for me. Yes, for me. Hamba uyobuta Hana. Bible lithi Hana abehluku bethu angizakwabo imihla nemalanga but wathi ngiyaqhubeka ngiye Shilo. Ngiyaqhubeka ngiye Shilo. Ngoba abantwana balifa lelivela kusimakathe akunandzaba bangivalile akunandzaba ngihlekisa akunandzaba nazakwethu uhlekisa ngami but ngiyaqhubeka mina ngiyeshilo. Waqhubeka Hana wayeshilo. Mveke naye asamemedela athi simakathe uyaphakamisa impaba ngelithulile. He proclaimed the goodness of the Lord. Lesimo lobhekene naso, keep on saying, I will not die penniless. Ngife nje. Yamathi lenkolo. Ngathi ngibona Mephibosheth labeka lahliwe eLodebar. Abelahliwe eLodebar. Kunebantu labalahliwe, kunebantu labagqitshwe phansi, but lalela, here comes the day. This is the day that the Lord has made. Uyabona lamagama lakhulunywa ngeHebrews chapter awufunda nambani? Hebrews chapter 4 funda verse 7 sengiyathandaza. Asimeni yethinya. Thank you Jesus. uNkulunkulu ukhethe lelinye lilanga. Lokhu ke uNkulunkulu ukhombise ngeke ukuthi akhethe lelinye lila. Why wena ungakafi? Lamhla uyaphila kwaze kwafika lelilanga ngoba ulikhethile simalathe lelilanga. Walikhethela wena ngoba afuna ukugobonzelela. Ukhethele elinye lilanga lekuthiwa Lekuthiwa ngilamuhla. Bamba. Hamba uyofunda 2 Samuel chapter 9. 2 Samuel chapter 9. Ngalelinye lilanga. Ngalelinye lilanga David Hayibo. wathi Lale ngalelinye lilanga. Kuba nelilanga. Kuba nani kodwa? But lelanga ngifuna ukukhuluma wena. Uthi this is my day. Nawunokhunyelwa ngumuntu. Ufuna ukukhuluma wena lekhathi this is my day. This is my day.
ngalelinye ilanga Davida wasahlele esihlalweni sebukhosi, but kanti sekulanga labana la Mephibosheth labekalahliwe. Hey wena ngiva shanga namhlanje lilanga lebantu labaqinzetelwe, ilanga abantu laba dregwa kumade lutsakeni. Ngiyabathi mne bantu labakhala etinyembeti lamhlabathini la, bakhala etinyembeti kwangathi impilo iqinile, kodwa namhlanje they are proclaiming the goodness of the Lord. Ngiyabathi uyathi ukuthi ngibathi mbamba labanye ngisena sinhlanga ngithi nangibuka ngithi lo bufakazi baNkulunkulu lo mntu lo, lona nje ngangamsukumisa ngamletha ngaphambili. Ngiyamanje namhla sithi bathi wena sowakhelwe stairs, wena wakhala ngaka kwangathi uyafa, stress kwangathi uyafa lo muntu, but ngasonzela ngadalela la ukhona uNkulunkulu, angeke kuphethe kunje nangabe ukhonta yena. Hey ngeke kuphethe kunje, but funa wena ube nengani bese kusho wena lekhathi enhlitweni, I will never die like this, ngife nje. Bazalwane sanini mzalwane, yabazalwane la ekholweni kuyakhulunywa, la ekholweni kwentiwa njani? Kwentiwa njani ekholweni? La ekholweni kuyakhulunywa, kukhona nalokuthiwa is the power of declaration. Uyakhuluma la ekholweni, awubinzi wenda njani na, uyakhuluma. Now khuluma, awukhulumi inkinga, khuluma lokusho izwi likaNkulunkulu. Lale ngasina sengiva lento, ngasho loyekelise mina etshwala, loyekelise mina isanga, qinisile utangikhipha. And you have to celebrate your small beginning. Go celebrate my small beginning now. Ngasina ngiqala ngakhuluma ngathi mina ngiyaphuma Guqa Standards, bahleka bomnakethe. Ngayakha indlu yami yakwelilondo ungi 2 by 3 meters. Buka ke wena bu 2 by 3 kakho lifastelo mnekeni kwakuyindlu. But I celebrate that small beginning. Yeah. Masilo simakathe lo lamhla sowungento engaphuma nami endlini. Sengiphuma endlini nami sengithi ngisekhathi endlini ngibuke ngaphandle ngiselifastelo ngoba ngathi Guqa Standards ngathi kukhulu la ngiyakhona manje, kukhulu la ngiyakhona utangiphakamise lo simakathe. Mase ngiyakhuluma ngoba kuyakhulunywa bazalwane. Kunenzawo yami la bayathi labanila, kunenzawo yami lapha enhlambeni, ngahamba nje la tikwayo, ngahamba la kuyo ngilima ngale. Lomnye baba wakabo lenzawo anginike ngala kusiyo yakhe lele ngidlula kuyo, ngilima ngale, but ngihamba la kule yakhe ngase ngifuna kuyibiya lenzawo, ngase ngilungisela kuyothenga bo furnace. Kwaba khona indlu lengibudaka ukuthi uyibiya kanjani indzawo engesiyo yakho. What if uyibiyele lamhla akukhiphe kusasa lo muntu? Dabonakala uluhlanye yoqhaqha bo furnace lapha. Ngathi no ngiyayiyeka. Ngasangibuya khona ngoba ngabona timbuti tigcwele khona kanti ngile dam timbuti. Ngasangibuya khona ngedlula kule. Kwaba khona into ukuthi awuyithanzi le, ngathi ngiyayithanza. Ungazi ukuthi kwakhulunywa njengakuAbraham. Kwasenzawo lena Abraham ngiyayinika wena netitukulwana. Ngathi ngiyayithanza. Ngasathi ngiyayithanza kwavetwa livi, kwavetwa Joshua chapter 1 verse 3. Yonke indzawo lo yayinyathela seyobe seyakho. Ngase ngiyahamba ngiyinyathela ngase Nkosi ngiyabonga seyami le. Wena kukhuluma, wena ukholwa kukuhlanya nje khona. Na ukholwa ufuna uhlanya hlanye nje. Phuma la kulo logic yakho. Ngase ngiyaqala ngiyakhuluma ngithi yami le. Ngakhuluma bangiva bomakhelwane. Awu yemsibise yakho le ngathi ya yami le.
Ngathi nangithi ngithi yami, ngathi nangithi te yami, ukhumbule ukuthi kusemhlabeni la. Ngathi nangithi te yami, kwangena Gulumba. Ma-TLP, ngangisethe ne-TLP ke mina. Kwangena i-TLP. Yafuka hlahla, kunehlahla elikhulu. Bagijima labadika ukuthi ithengwe ngibani. Beta kimi emsini. Nguwe lo fuka lapha. Ngathi uhlushwe yini? Kuhlupha ngani? Simakathe baka-Israyeli wabanika indzawo yaba yabo emahivu nemaperisi alapha ekhatsi. Wayifuqa umuntu indzawo yakhe weqeza. Ngaqhubeka ngathi yami le. Yawazi ukuhlanya. Yami le. Emva kwalokho umnikati wakhona Nkosi yami watakhela i-wall fence yakhe. Imali kumsibi iyavova. So bantu thina sibuya ngetindala athi wena ubuya nge-wall fence basho kimi. Wathi kanti phela wenda lokuthandzako nawe kuJesu. Baqhwebane bathi uyahlala ayikusi yakhe lezi. Lo munye uyadibuta usiyagcina yakho wena yami. Nawa abafana bami lengihamba nabo bangakutshela yami. Emveni kwalokho lana liduru la shaya i-wall fence yemvane bantu la phansi. Wathi umvane bantu ngeke ngikhela kunje khona. Waqonza la kulabanikati balenza wathi lalelani aninginikele enye indzawo mani ngiwakhe kuyo hayi le. Nikeni lenye bamnika lenye bathi bamnika lenye wathi hambani ningifunela umuntu lo ngathatha lendzawo le beta kimi. Lalela la kuyakhulunywa la awukhulunyelwa futhi ukhuluma kahle ukhuluma usenzaweni le right. Ngisho mina ukuthi ukhuluma usensinzisweni wena ngisho wena ukhuluma usendotheni nemuntu. No. That's the wrong place. Shintsha ukhuluma usenzaweni le right. Alibonke igama lenkosi. Ngubani nje lofana nasimakathi eNkulunkulu wethu lo sahleli ledulu abese uyagobonzela. Bathi uNkulunkulu ufuna ukugobonzelela abantu namhlanje. uNkulunkulu ufuna kwenta njani? Ufuna ukugobonzelela abantu namhlanje. But before ugobonzelele phuma la kulendzawo lokuyo. Sinziswa. Phuma la kulendzawo lokuyo sinziswa. Yemukela Jesu. Bona imandla Jesu wabone kuwe. Wabone la kule sono. Kule tindolo te hayi wena uhleba noma songasafuni. Ukhulume manga nala ngakatsingeki khona. Utsinge imandla Jesu. Ase ngithandazele abantu labasinkosi. Ngitsinga wena namuhla. Kanti uNkulunkulu wami namhlanje ngifuna nje wena ngifuna isinziso yakho gijimdela ngaphambili. Gijima. Hayi laba abafuna indodana kaJesu ngisafuna abantu abafuna Jesu mina. Jesu ngifuna wena. Funa wena Nkosi. Funa kubona amandla akho. Jesu ngifuna wena. Ngidzinga amandla akho. Nabo abantu abafuna Jesu. Kuthi zonke letimo kunetintfo tona lengifuna kodwa ngicala kufuna kuqala kuwe. Funa wena eNkulunkulu. Safuna nje kufuna wena Nkosi. Mina nje ngisakufunela wena nje. Ngisakufunela we funza unambana funza unambana. Matthew chapter 6:33 kan u9 wena. Funza unambana. Ye Jesu mina ngisafuna nje wena. Ngisafuna nje wena Jesu. Ngiyathi khona tintfo lengitidzingako kodwa kwalamuhla ngisafuna wena eJesu. Funa wena. Funa wena Jesu. Yawazana. Labanye bathi ngamane ngihambe. Kahle utawubuya. Yena wathi uthona uthi ngamane ngihambe kanti usho nje hey utawubuya manje angikhanza ngila.
ngiyakutshela mina efuna yena kuqala yekela kufuna tinto takhe Jesus. asofune nje yena Jesus. funa yena nje Kodwa funani kuqala umbuso waNkulunkulu hayibo kanye nekulunga kwakhe. tonke letinto tabe setiyaniketwa Khona tonke letinto titakwengetelwa kini. hayibo konke lokufunako kutawukwengetelwa kuwe mawufune yena kuqala funa yena kuqala funa yena kuqala mbone akhona kukuyekelisa sono bese uyabona ukuthi yena utawukhona kunginika lokufuna inhliziyo yami phakamisa isandla sakho sangasekudla khuluma lamagama uthi Nkosi Jesu ngimela phambi kwakho Nkosi ngifuna wena kuthi ube inkosi nemsindisi wempilo yami Nkosi Jesu ngiyadi Nkosi kusilabeta kuwe awubalahleli ngaphandle ngiyadi nje Nkosi lokhu sengimela sengithole amandla okuba ngumfana kaNkuluNkulu ngiyabonga Nkosi Jesu kuthi wena wakhuluma emanga nawuthi angifune wena kuqala konke lokunye lengikudzingako utabe uyakuletha usho liqiniso angeke ujike ngiyabonga ke Jesu ngiyakumukela namuhla kuthi ube inkosi nemsindisi wempilo yami ushaye umthetho la empilweni yami wena Sathane nemisebenzi yakho la empilweni yami ngiyakwala sengemukela Jesu kuthi abe inkosi abuse Nkosi Jesu lithite livi lakho bonke labakumukela wabapha emandla sengemukele emandla manje ngiyabonga Nkosi kuthi nyalo ngemukele emandla ngiyabonga Nkosi kuthi konke lebe ngikudzinga kutabe sekuyadidela ngoba kudwonswa bukhona bakho empilweni yami ngiyabonga Jesu shaya itanda shayile Jehova egameni lenkosi